Leo na 4h du matin drone za Kinshasa zimeangusha mamisile Goma. Batu banafariki. Kuna fariki mzungu mmoja, njo maiti ya kwanza yenye balisha ona. Ya mzungu mmoja anatumika ku UNICEF, anaitwa Christine. Na mwingine Belge mwenye alikuwa alikuwa naikala presque kule katibu ngambo ya RVA. Aussi il est bombe, voilà, il est missile, il est attaqué résidence ya Mama Olive Lembe. Jambo sana. Tunabasalimu nyote kwenye mko natuweza kutufata sahi. Sie ni Analizons Congo. Tunakuya tena mbele yenu juu ya kufanya flash moya fupi kubaelezea na kubajulisha kitu gani kinafanyika leo kutarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2026. Ujiabone, like, uache commentaire kama ndio mara yako ya kwanza kutufata, uache commentaire yako na uendelee unatufata. Et vers 4h du matin, wakati batu walikuwa wanalala, drone za Kinshasa zinakuya kubombarder ligne de front inahamia na kuwa Goma. Ile ligne de front sijue drone zinakia tafuta nini mu centre ville ya Goma, paka zinaanza uwa batu. Na zinaua nani? Raia. Raia kwanza mwenye anakufa ni mzungu. Mama wa batu wa Mfaransa, alitoka Ufaransa na kuya tumika wa Française, anakia tumika Goma, anatumika ku UNICEF. Yule anapatikana, Madame Christine anakufa. Pia à part Madame Christine, ma résidence ya Mama Olive ilikuwa ciblée juu pia walikuwa na kwa ile résidence kuko pembeni. Il y a aussi des fonctionnaires fonctionnaires internationaux tels que batu ya MONUSCO et un Belge moya mwenye ko pale, Monsieur Pascal, représentant wa Toyota mu Goma Nord Kivu, naye alikuwa touché. Hatujajua kama amefariki wala yuko mzima, lakini tunajua tu kama residence yake ilikuwa ciblée. Ma video yenye nakuwa viral iko natembea kutwali, iko nasema habari ile yote. Bandugu bapenzi, ningeliweza itika kama Felix iko na roho mbaya ya kufanya mabaya, lakini pia kuatake batu mu centre ville. Mina kubali kama iko nafuata vya mama yake alimuelezea. Kama unakumbuka ane passé audio moya mama yake alikuwa anasema bauwe batu yote, mama yake akaapele bauwe batu, batume ma drone ma bombe zibombarde batu. Kumbi iko na ikalia vitu yenye viko vibaya. Nakumbuka kisa lisemaka a partir ya Goma to iko touché Kigali. Leo nageuka a partir ya Kisangani, a partir ya Bukavu ya Burundi, a partir ya Kindu, a partir ya Kalemi, wako touché Goma wana. Goma inakuwa cible mkila kitu. Pole sana bandugu yangu. Goma baikatie mabanki. Goma. Unaona kitu kuna msumbua sana Felix, ni kuona malgré que anafanya yake yote, mais population ya Goma haijisouleve. Juba Swahili tunayoaka kujicontenir na contenir situation. Pari ya kulia tunatafutaka solution ndani ya situation. Bahati lukwebo. Unaona kwa drone inaanguka. Haianguke Mbujimayi, inaangukia Goma. Kesho itakuwa Bukavu. Na ile drone munaona sasa baliwaza itaangukia njo bati ya M23. Yule nenda uwa bazungu benye habajua hata yule banakufia. Mimi nafurahi hata kama bafurahi kifo ya mtu. Bale bazungu sasa tuko nabelezea vitu biko mungufu sana huku. Huyu mtu mwenye mko na apuye, ona mabetize kwa nafanya, hawakwenda kusikia. J'espère que hivi ni muzungu ndio anakufa. Na tena française, RFI tabisema, TV5 tabisema, France 24 tabisema, ata batadoze batafani omo batasema kikuko fonctionnaire humanitaire mwenye alikufa. Batatuelezana na mpiga masasi. Banafunga masomo Kindu, bananyamaza kimya. Banaua watu Goma, bananyamaza kimya. Banaua watu Mumakala,
vitu biko na bapatia franga bote basha bakata milomo, hakuna kitu cha kusema. Biko nafunga bakatange sawa kuku, hakuna mwanasema. Hakuna mwanasema juu franga zinafanya kila mtu akuwe kimya. Drone na kuyafanya nini mu centre ville ya Goma? Kesho bataipiga mu centre ville ya Lubumbashi, kesho bataipiga mu centre ville ya Kolwezi. Sasa mimi nataka uliza hivi, mtaelezea tena Kagame atoshe matrupe yake zenye mwenjo mna yako kwenye ziko? Qu'est-ce qui ne dit pas que kesho drone tampiga njoko yeye kwake? Est-ce que mko na essayer ku comprendre hivi vitu kwenye biko naenda? Félix Konendela na tutia mu danger si ebote. Mais fanatisme ya batu benye akilizabo balishaka depuis bazilogaka, bashashunda kuzilogolola, habiko naelewa bietu na batu biko napitikania ndani. Comment on les a tuma ma drone mu ville urbanisée? Drone ikuye 4h du matin. Moi ile giza hakuna courant yenye ko bien. Hata kama mulitia ma coordonnées yenu mzuri. Donc je pense maintenant batakuwa nafanya namna gani? Est-ce qu'il faut kwa nazima courant musiku batu banalala mugiza Goma wala hai. Bakilala mugiza na permettre tena adui mwingine naye a opérer. Il est temps que AFC iende kusource ya vitu ibikaushe. Il est temps hivi vitu bikauke. Haiko mwetu ndio mtakuwa na respecter cessez-le-feu. Cessez-le-feu ilikuwa violé na mwenye aliyedaka isigné depuis. Mshasikia Lorenzo anamwandikia anasema cessez-le-feu ulifanya. Mshasikia Union Africaine anasema. Mais est-ce que mko naona hivi vitu wala tuko naendelea nafunga macho, tuko naendelea na etika, tuko naendelea na consommer, tuko naendelea naona vibaya na vizuri biko nafanyika na dans l'entretemps batu biko naendelea wanapoteza maisha. Ningeliweza itika roho mbaya yote ya Felix na kutupa drone missile ndani ya centre ville. Kesho atujue keta kamata kwa masomo ya wapi? Kesho atujue kama itakamata kwa masomo ya wapi? Qu'est-ce qui se passe na hizi madrone zenye zinakuwa batu abatalala tena na kimya? Maki hivi batu yote batakuwa nafanya nini? Mwa zile nyumba za Goma drone kianguka sasa hivi mu mabanga, unawazia watu ngapi batakufa? Drone kianguka office, unaona sasa tuko nasema hivi tu amko nasikia sasa anguka na kuyuli ya moyo ba fanatique, ndio mtaelewa danger kama kumbi sie wote tunaweza kufa. Ule mzungu basi alikuwa na yoke atakufa, alikuwa na wazia hata kama inaweza mfikia, alikuwa na programu leo atenda kurenyo atenda hivi na hivi na hivi, kumbi Felix alishamkania Mungu. Makati nilifunuliwaka na nikabelezea, Mungu ananionyesha kama mtoto mwanaume anapenda damu anaua bila mzaa. Nilikuwa nawaza ni kitu moya yenye peut-être avec le temps itakuwa passager. Mais c'est tellement sérieux mauaji ya huyu mtu. C'est tellement sérieux. Rwanda yenye kuna fabrique ma drone. Rwanda ndio ikitosha drone zake nazo zende zipige. Itakuwa namna gani? Tukiingia mwa vita ya drone. Ile Kinshasa ile bakitupa hapo tu misile mbili. Unaona vitumbe yenye tatoka mu vile ya Kinshasa. Mimi na wazia njoo biko natafuta ba riposte juu apate vya atachongea. Mimi namfikisha kumwisho juu akili yake na njoo ile bazimu yake na njoo itambeba. Pole tena sana bandugu yangu. Tutarudia tena kubaelezea na kuwajulisha yenye biko napitikana ili muweze comprendre kubatu benye habiko na jua biko napitikana. Sio kitu ya kushukuru wala kitu ya kusema asante, mais au moins bale wanakufa bale bazungu bata comprendre les dangers ya hivi vitu yetu kunawaelezea. Tutakuwaelezea kama huyu mtu iko na akili ingine haiko ya wanadamu, watu wabiko nasikia. Na sasa hivi itaanza waonekana kwa peke. Njuko ya akili ya watu bamoya itarudia kufasia, watasema kumbi vitu viko serie. Tuko na vikamata yulu na ni vitu vinaweza tugusa sio kote. Sijui kama unaelewa
Pole sana kwa watu wote. Bakie connecté na Analysons et que Swahili pour plus de détails.